beling orahan tiang na elu hidangan. Ulien percaya tiang ken beli, sing buin tiang berpikir, sing buin ragu di hati, dia tiang juang beli. Nanging bahagia tu sing mekara sayang, di subana jani ada anak muda beli jengangsan melenan, beli kapah ngoyong cuma sesai pesu tanpa sadu ngajak tiang. Sekancan sekayan tiang, mak ejang bebeli serahin, anggon bukti tanggung jawab tiang. Ulian merasa yakin pasti beling idang undukang, pang ade anggon bekal manipuan. Pantesu bablingasan melenan, sing buin perhatian belikan tiang, yayan tiang pesu mejalan mekuli, tidurin tiang beli melali. Makajang pipis na baang tiang, anggon beli ngetohin naluh di sisi, dijak uang tiang, anggon beli kurenan, sing habis pikir tiang ken beli. Percuma ngeling di subane merasa beli, mare tiang mendep kaden beli tiang sing nawar. Yen beli amet dini nampingin tiang, jujur orahan nadi tiang mepalasan. Sekancan sekayan tiang, make jang bebeli serahin, anggon bukti tanggung jawab tiang. Ulian merasa yakin pasti beling idang undukan, pang ade anggon bekal habis pikir tiang ken beli. Percuma ngeling di subane merasa beli, mare tiang mendep kaden beli tiang sing nawar. Yen beli amet dini nampingin tiang, jujur orahan nadi tiang mepala.
rasur hidupe mabalik kuri. Pidan tiang pulis di balene metikeh plase. Yen nong kepilihin ban koran jek suba kanggo sahastate mengipingan dong dedari. Ane jani kasure spring bed kamar me AC. Kanti laku bikul kang intip sing juari. Nanging muda kue pula sesebilang wai. Saling kekal ngidang tiang ipiang dedari. Prakat state mangipi bermemedi. Yening ngipi dan kene gerang kene pindang nasine jan kaleko. Di ake tengen ambulan marati yang nawang rasan beceleng galungan. Nanging nejani epe kambing epe guling adema uyak-uyakan. Ngemasin tensi tiangin ngemanek-manekang rasane uyang-uyangan. Pidan mula keweh kal ngalih ajeng-ajengan. Pidan berat hidup ngalih-alih-alihan. Aneh jani mabading liu pipise ade di subane pipisi ade. Malah tiang tu sing dati ngajeng ape. Ane jani kasure spring bed kamar me AC. Kanti laku bikul kang intip sing juari. Nanging udah keweh pula sesebilang wai. Saling kekal ngidang tiang ipiang dedari. Prakat state mangipi bermemedi. Yening ngipi dan kene gerang kene pindang nasine jan galeko. Di ake tengen
depan tiange nulan tangien sekan tiang lakar nyalanin ampurang dewek tiang pidan geyung ngerayu sing medaye tiang buduhkan beli buka jani. Misi tampang jegek pesan aluh pan milihin muani anggon tunangan beli boya je pilihan subengelah piana kuranan ane patut aliang beli sekaye baang beli misi tampang jegek pesan aluh ban milihin muani anggon tunangan sekonden rejoh raja majalan sekonden belus jalan jani
Yen ngene hang anak elu sekadi bebotoh beli ngetohin siap kurungan becager beli kel menang sing cara aneh arepan beli kalah di kalangan siap dadi becundang mulih ne beli metalan keton rasa yang beli ngenehang anak luh buka ilu ulian belinya yangan ape tagih tiang kelbang kanti kantonge metalan nah elen payu makatan siap kurungan kena tebek di kalangan kalah subatia siap dadi becundang betelah-telahan tiang ngulurin tunangan sebab nera sayang nak elen ane makatan sing cara aneh arapan beli kalah di kalangan siap dadi becundang mulih ne beli mentalang keton rasa yang beli ngenehang anak luh buka ilu ulian belinya yangan ape tagih luh
sayang pangsta teh bareng-bareng kenangan raga konden cukup di buku liu halaman kosong ne perlu raga isi yening miakan bedik entau mula pelengkap raga metunangan yen ada galah melang lagasin jalan-jalan berhak bahagia diastun sederhana kanti iraga tuwe pangsta tebareng ajak telu beli sareng tiang ane bin besik subah pasti cinta mugi sing ada ane tega malas sang raga apang si langgeng selamanya kau tulis adan beline di pikiran lan di hati pang sing ada alasan tiang ngangsa pang beli ne paling tiang syukuri iraga saling mengisi jelemelah ne raga pade mengerti yen ada galah melang lagasin jalan-jalan berhak bahagia diastun sederhana kanti iraga tuwe pangsta teh bareng ajak telu beli sareng tiang ane bin besik subah pasti cinta mugi sing ada ane tega malas sang raga apang si langgeng selamanya kau tulis adan beline di pikiran lan di hati pang sing ada alasan tiang ngangsa pang beli ne paling tiang syukuri iraga saling mengisi
kepenekalan menjalani panjang di palem misi kerancang terkenal. Kudas wayan inget tekening kekinan, mulai pangsing metalang ngangun sampai pangman padang. Kenal ne angsehan panes ne tanang, ulian wayan tu sing ngelah kekinan lenang. Dewayan mekaengan lekat di keluarga sing mapan, ngelah rerame tiwas bin misi sakit-sakitan. Entone makade masa sekolah sing ketuk-tukan, makai jangi pian terpaksa malu angsapan. Sebete engkebang ele kelakang, ete mekengan sukses liunu ada jalan. Wayan kangong malu sud nyeling mekengan, tiapin konden ngidang nutin timpalenan. Hidup jani malu syukuran bagiane acepang, dumadak buin bidaan wayan sukses ngelapi pis sebete engkebang ele kelakang, ede mekengan sukses liunu ada jalan. Wayan kanggong malu sud ningleng mekengan, diapin konden ngidang nutin timpalenan. Hidup jani malu syukuran
isinin tiang kaden sing lakar kene tepukin unduk kecani pipis ne bang tiang beli anggon beli ngetuhin musuh dini tiang jani bengong pedidian merasa dewe pilih ban milih pejalan ngetohin beli tiang habis-habisan ngarepang pesan tresnan beli bakat kelahang tiang nanging beli milih na eluh elana kena blolong tiang jani sing idang ngomong blimong bogin tiang jani kena blolong tiang jani beli main serong nemenin anak di sisi tiang nenga bejoan anak elen ngadokan tiang ane berkorban nanging tresna beli kelah anak elena dini tiang jani bengong pedidian merasa dewek pilih ban milih pejalan ngetohin beli tiang habis-habisan ngarepang pesan tresnan beli bakat kelahang tiang
apelakar keseselan ento tua mulai berjalan hidup karme irake ane pidan jani mare kerasayang tetep jalanin ngalih jatah buin manis. Yen nepuk timpal met sahe lebihankan sekayan irake ede pesan to sangat diriannya kamu main ngabe orte nyambat tangane boye apa mekejang anake percaya dipisah ke lemah peteng bagai ngalih pengupe jiwe jani ngelah mani telah tetap bersyukur. Ampura yang beli kondengi damai asin beli ngulehang isin basang kadirase nungang sehang enyen nawang buin pidan karmane ngangsan ngeluungan itu tiang sanggup ngainang beli mekenyang sebilang wae. Yen nepuk timpal mat saha lebihankan sekayan iraga ede pesan to sangat diriange kamu main ngabe orte nyambat tangane boye apa mekejang anake percaya dipisah ge lemah peten bagai ngalih pengupe jiwe jani ngelah mani telah tetap bersyukur. Isin basang kadirase nungang sehat